Kao ja bi trebao tu da proći, jel? Sve poplavljeno. Tamo, u razini s cestom, znači tam desno neću moći ništa tražiti. I tu, lijevo. Dakle, evo nas na drugom terenu za ganjat beštije za noć biologije. Vrijeme je, mora se priznat, predivno. Probat ćemo. Od gmazova još ništa, ali evo ženka planinskog vodenjaka. Od gmazova vjerojatno ne bude stvarno ništa. Imamo još par dana za probat, pa bomo vidjeli. Pa. Kako je to super. Evo mužjak krastače i to smeđe, bufo bufo. Glasao se sad malo prije, sad na jednom neće. Reci nešto. Kre. Ne, nećemo, ne reagira uopće. Uopće ne reagira. Senka, ima čega? Ne. Nema? Mrtvih krastača. Da, ima mrtvih, ali smrde pa ne bramo ih pobrat za uzorke. Ima super gljiva. A jadnik. Krek. Evo nam jedan sljepić, ženka. Čopili smo ju sada, ali ne treba nam za noć biologije, pa ćemo ju pustiti. Kak je divno. Ajde Marta, puštaj. Kak ti puštam? Spustiš ju negdje, po mogućnosti ne na trnje, jer će se napiknut. Drži. Dakle, recimo... Tu? Pa recimo, da, tu. Ajde, pa curico. Kak si divna. Wow. Kužiš, ovak se može kretat po lišću, po zemlji, jako brzo. Ali na beton nikako. Ne možeš napraviti dobro. Kak se I evo, već si našla rupicu. Evo nas na drugoj lokaciji. Ovo je mrijest od krastača. Gdje je sad ovaj jedan? Evo ga, tu se lijepo vidi isto. Oni imaju ovak nitasto. A evo krastača, smeđa. A tu pored mužjak i ženka. Isto, smeđa krastača. Trenutačno su malo zauzeti, inače bi mahali kameri. Sova je bila letila. Bila je tam na podu i onda je otišla na lijevo.
Nisam ziher da ćete vidjeti. Evo ti Bruno. Evo nas. Moja je najjača. Ima nas. Moja je najjača lampa. Najjača. Skupili smo se. Lovi se. Po noći. Mokro. Iskrenut ćeš si nogu. Čekaj. Niže malo. Da možemo. Okej, dobro. Evo ga, radi se. To ćemo za vodenjake iskoristiti. Sad će otići, to će sve. Je li ono direktno na njega? Upali si monitor jer ti je dual display. Ali projektor nije upaljen. Šta se tu radi? Priča se na mobitel. Trese se kemijsku. Piše se na žabe. Boris, makni. Hell yeah! Aj ja, bebo! Ne na stol, nego na Cenka, cenka. Šta? Još jedno. Stvari mogu ja. Koja je to vrsta? Kukuruzna.